Malby, spread the word. Hallelujah. Mo fẹ́ rẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ọmọ mi kú ẹ. Matumo anukwale ne egema umo. O wala ho tuye ne iyade mu o emi. Je ogumiti o wala. Ogumiti o gbeno. No gbeno ka wala. O kafe. Mau idiyoda ibafano. Wa ba sabi ne je mau wala sabi. E hani ndare sankura. Ogumi kuwe. Joya nyegbe. Eni mi besu kama bu anukwale chomi tuwe hu. Ija kanukwale o mala. Emau ebiyo na ntia pesika. Mahia anukwale o mi. Ya tagbenu mi. Yesu madeba emasesemi o. Eba kojoji okula. Second Timothy 4, verse 3. Where sorry. Ayayin and I send you handkerchief. I will use me on yum. Where sorry. Yes, in a motion. Udo Pioba Musina. Munambo Pia Konaka over me and yum. Umukunku bofi wasi. Waye kunim na osila kaije kambu. Mumu ine akwewiyo. Angela ngabo Yesu Kristo na zindu wabie. Mancha ina musi odomi ohiji. Amen. Amen. Yenyi mi yoke, yenyi mi nyumu. Ka onuye hiyo. Esane onuye hi. Ne oyi ni kase. Nyamau ebiyona epricho me ami. Eja kan Yesu Kristo ma ne ba kojojiyo. Ne jema libio. E magbawa mi enyu. Jijo ke ablechi. Namna ji ablechi o megini ene anuma omunyu se akachunweni. Namna ji jijo hi jini emene ka anuma omunyu aba ayesiya munyu ne awuo na kasiyo niye. Se ablechi o meleke anumunyu hepe anabofu. Yaga suona kwa munyu ni anye jemi akono imole ase. Mejo munyu kano mbemi. Se jijo me manu munyu masime. Ema yeme. Se ama kase ni ngemi. Na male ka bekoma. Ke eko jomiyo. Eno ene shewa gamba kwa ngore. Na ye asusuma yiwanam. Lo ama chaki ya gimbam. Na mapete munyu ni maba sena hame. Ligbene Yesu maba. Bible egafosika kajo ya nyagbiyo. Osofu anukwale chemene tuwa anukwale mabala. Nemini yani amabala. Sikape mahani amabala ani. Na mangbe chomita kwa ahi. Na bechie hani mlomihu. Na manyi sikasi. Nenine mada oji. Oya yene ngope. Ochane ngope. Ondo ne chine ehihamu wone. Oyo ne hane ehihamu wone. Yomu wone genye yomine ngope. Yawo ondo agboke mi pakeba. No bangu akwachire. Ya piti wonyazia kaba. No bangu akwachire. Yango kungwa uli kaba. No bangu akwachire. By emi osofo ye poster. Keye banner. No ke akpela otum. Keye sticker. No yusu. Keke
ema yamu nejoka nimro me aje maunu aje wa kporo Yesu Kristo na yawo ka hewa iwana miyo aje ano na anye bana ke sikai mole afi nigbele Yesu baba ema pia bro lo agbafosi ka anukwala chomiyo ema bala he kam chomiyo bala ne sikaso mi obaya brochi ema ihambo o manani chomi ogba man ihambo so there you are kill no bano ne okay ogba hichimu wo oje mba no gege gba ri chakiye o there you okay o there you mu okay ogba ni hichimu wo oje ba no gege yo nwe yo ehi chakiye oni chimu ne eyanya no benu ngo jotua no ngo e no wo no bo esi ye ni chimu yomiyo ni chimu ye no ya bo esi no so customer so me keke man ihambo second no ba onye na ngope lo ka mo hoji okwa na onye o ke potako o ma na ngope lo eno ojo yo mo yo beje hu ka yo mo yo ko ebuo ne elungu hia ne lungu betenyam ne petita lungu pe ne ge mit pae ye ble o ne ke je heja ke plan zeche ko onye lipe ne enyamfa ne lungu betenyam ne apelungu enyo pe nyahe na ma se na beka akabo pe onye plan zeche lo ogba ni hiu oke onye formula for you oke onye se be no maro nge suku ya yo ote ho paago no olika paago ni mo hambu ote ho ete olika ete ni mo hambu ote ho kake olika kake ni mo hambu eno ejo je ho lu no fokotoku eprebusi no ba je gba eyichimu eno ejiyo atemu ayi fan no ya gba yo fawe bi na dio okay onye ngope mejo oya osofo la kwatenu ni tume wa etuwe mo yawe ya munyu se atu mo jero mi munyu ejiyo e ba de oke ya ngo ohun lo ya gbotu mi pankeba e ba nwa kwankire yawo oyo e brezi akaba lo ba nwa kwankire e hane munendo anukwale la 2 Timothy 4:3 ekemini 2 Timothy 4 verse number 3 minedewo be maneni besu kan amabu tiomi papatue bemo ni besu kan amabu tiomi papatue mo won amala ni toni yan ai amala osofo ihan ahe ni mi ma tiomi ni mango hame ya amala ni ne ma tiomi ni ne mango nga atuemi ona amala osofo yi la amala osofo mami ma obi ona e kan no ngbe bicho isube epichi lo agbe osofo na ote alosofo Joseph lele kawe no mba elebene amlo no ha lo esenima nyie ona wa bala osofo yen wae wa bala osofo me amino ma gba osofo me dokumada ka mu nsoma obi ona preaching dokumada ka mu nsuma ni mi na tumu nyini mango bi ngagie otuemi ni na tumu nyini mango ngagie otuemi osofo na tumu nyini mango otuemi pero man la lo ogba man yin o mana sika o ma po wenwa John 17:1-3 o mana sika o ma po wenwa o ma elole o ma ya brochi o gba man yin hambo o ma nani o ma po wenwa eno me ye numro sun sika o de numro ke lamba chake oje mbam ko ni bepe etesi wo mu lo amala ni ma tweme ni mango ga atwemi o lo o ma ni ngope lo yango ola tensu kaba yango okonu si akaba yabe otunkula no si akaba ba emi osofo ye speaker no gabete otum muneno ni ahenje Yesu Kristo no ahenje Yesu Kristo no ni awo ahekafo adu chedua enyaka tope eno na jenomi kale jimawo ne wojo yi wana kaya ingo de anukwale mumukrokro ni mawo ka weyemi na ka ba tuni oka ni nya du chedua ase ne estika ipete atunyami alola nyahe ka asefu ikura amanye bia ha bunsala itumu anukwale amanye bia ha bunsala o hallelujah bible kamini John 17 verse number 1 minedo Yesu pape ha e kaseli ome eyin no mami o Yesu pape ha e kaseli ome ona me no anje Yesu Kristo no kamre ko je no ko kaje mawo de mi o mene
no makafo Jesus Christ no ko nya no ko ga je no me ne hiam wo kafo Yesu no Yesu ge ba ne pa e papa peke ham be ne ga ji no no mo ga zuban no na ni bi no ga zuban no me no anga ye ke bom bi nge ade na Yesu ne ke papa ga yo wi yo le lo bi ye ke bo anga ede se ni mi han ano no ga owo ke fun no go ye ke bom bi nge ade the Bible ke no go fe no go ne wo he ke fun ade sa no agbiele adu che bi anga bagbo ne ke gbuwo ni mana nye last Yesu gbowe Bible ke mini ene Yesu je ni no ge o ti o ewo no ka ya yo we ne tekeo chache biosu o ane awo obi o he mi nyami awo adu che bi ahemi eno nyam adumo adumarakwa o kasewe ni ekemini one bi o ne wo he mi nyami awo bi o hemi eno nyam ni bi o na obe na hemi eno nyam Yesu lo me na hemi eno nyam awo Jesus Christ Jesus Christ wo me na hemi eno nyam Yahweh se me no me na hemi eno nyam wo ebi abone ke adunche di ajeta ade ga fosin ni mi mai amai ye lo idenye ka Yesu be yenye mana me jehenu adunche di a ehenu ni madunga wesi yo ni maga peti na manu yenye mana jehewie ke Yesu Kristo be adunche di a etade na mafo hiyo eminyu amatu hani ke walanyu ni demodo e mababi se nyele ka gbe no bloro ni makayane Bible kemini etano ke eja ka o mi e wa mi le ma ye ade san tuo anu o ha mi he wa mi ni ma ye ade san tuo anu me nga bunyi no tuyo Jesus Christ la nga power ne yo ni mi tuo anu o ha na Yesu na ye ono se numro ne no ye o ha na Yesu na chomoni se numro no ga tobue Bible kemini one ni tuo na otongo wo ye demi o kone ni tuo na otoka emi ma wo ye demi o ana he ne wa mani ana mini no ne wala kone ni tuo no to ka waye demi o na mini no ne wala hallelujah amen lo nini nga no legio anu kwali ga tu hamu woni no butwe no yini na wa anu kwali ga tu hamu no obutwe no yini na wa hallelujah verse number 3 ekeke anale kan moji anu pale ma wo ke anale kan moji anu kwale ma ne ale Yesu Kristo ne ale Yesu Kristo ne ocho amana ne wa anawala amen hallelujah amen adu je bi abiyengem amen hallelujah ni mlinyela ni magbagbere ya verse 3 ekeke anale kan moji anu pale ma wo ke ni mlomenega jiomi kwa anale kan anu kwale ma di yawe ne ale Yesu Kristo ni ale ebi Yesu Kristo no ne ocho no ne mo ma ocho le ka ba jiomi amana ne wala hallelujah amen lo ke o ka se anu kwale lo anye numro sio numro ebegbo e magbo I have 70 to 80 hallelujah amen numro 70 to 80 ba de magbo ma jo yone hallelujah lo o ka se ni no jo ne bri Jeremiah chapter 4 verse number 7 o ka se ni no jo ne bri hallelujah amen Jeremiah chapter 8 verse 4 to 7 Jeremiah 8 4 to 7 lo tumwanu kwale wanye go benomio good preacher ni matumu nyuhamu lo imanawa ayene se wa kwame ne jeromi ngo mi se wanye ngo deka yo feyo ne leche ibo bi ne ma ope halo e ke hekpa chanya ne egbolo efi ne kege beyo abuso kenam e ma pe ojo mi ligbe yo feyo no so gbanya ne ojamawu ne ohe oyino ka be ne Bible dewo ka yo gba yo ne he yino no ha yino no ngo yino e ka fusi no ke oyibo mi oke no nji ojuku no ke ma ha oyino o fonsi abusa kenam na abusa mayusu lo yine kwa duku ka ma alam itumu anu kwale be ne ngaji no ne o ho yino ko ke ngonya mola wangbe Paul munyo ne tunwe 1 Corinthians 11:4 to 6 wangbe ne mo de gesio yo yibo mi oke no nji eduku ne mage ha eyino ke olenio go to Genesis chapter 24 verse 6 to 6
Genesis chapter 24 verse 60 wo ka je 60 ne okade bodo ka agbenya obana ka bene Isaac e ago Rebecca he Rebecca nga yi no ham no lo bene na enye afukwa no ni na hu no Isaac ne ma he ne Rebecca petika ya afukwa mpogo no he e no ham no ne ke he yi no ne jemme kope tayo bayoji ya yo bayo e fiwe duku sege gbasi nyimi ka adelo ke Paul ke iwo eyibo mi no ji eduku na ifie se ka oleni o Bible ke nyimuko ha eyino se yo le ha eyino nyimu ebe ibo nyimu le ebe ibo mi logu ja ke go ha eyino ono so ko de age chege so leju na ebupe ne ke gachie ko ye pleba jami onya ne Mose jami onya Aaron meji Aaron ne go so fo yeyo me amradika ke owo pleba taade awi ko tu ka jawe mawu ya Mose biomi osofo awo pleba taade ji kala ko owo kala taade go no mu katio esado bupe ni mu krokro ba e ba de wo ke o wala be no be sake no mambami ya Hebrews chapter 7 verse 12 e ba sake no mambami ona benenge ha no ko ya Hebrews chapter 7 verse 26 o Yesu ji wo osofo no ko toma lo Yesu Kristo emumu ogu kasele ma no na de wo ke o wala wa be no mi o ni mu be bro ne ha eyi no se yo le ha eyi no o ba pleke yo ibo mi no ji eduku kayo ibo mi no ji eduku wo eyi no gu ka so mi ya idoke mamu ata efi weduku obi mamu ata na efi duku bre ke ba mumu ngobi no mana mumu ya mfi mumu ya mi ne ji yiwo ehe yi no se ni ne mumu nga mi o me na ha yi no se mu ne do Kristo foli anukwale lami yobe duku fie e ka ya so le bi ne e ka ya siga ma ho me no nyanwo kodo yiba o mana adesa ne lenche mba se bo bi ma o pe ya le sume e ma wo bread ni ma ni mala super glue ni makakpa embassy yo e mama bo mi nge ejo ha ni embassy be ho be gaga ka wiper ni nge fia ni ka esi go so roju yo na ngo ye na ma pe alo e workers red blue yellow e boyo e ko be red blue green ni ka esi go so roju mi e wono piti ne black posi ni e black posi ni e fi posi ni nge ye e wono ya ne enyu no ka keposi kan lori gbo ne e siga sori jumi ne wa ma wo tro da ma muwe ne ka ke ji ebe ni maje di ala policy bag ne ka wona ne na black je ena ni ohe ne e han ne e bla 1 cd en aka o bla tro da ga ne wona ne pi o 1 cd here 1 cd 2 cd lo e pope e mu ngeli chura na matu ne nyama nye woje ma tro da me ne aga policy bag jio here 1 cd onye ba yi mo ma nje no bo se ka anya ma ka mark ma ga share ma wu se ko jobi libio ni mana nye kwa siare nyeje lo Yesu Kristo ba e ma ke hido no nyama libio o mana ka owo wala ka tsecha ngazuba no no aduoma ega sukuya enyenga sikapu ngai ni yembo ba no nyumu hipe ega suwe kaka yake a chelie fomno ka loregbo akega bomina ehie ho ebehuno sagade suku ejio aje ho enyo ete bene ewane esubanya ne sane fobio nyumu kage bomina bi be eke emane ngepe mejo emanga yobi ne enyamfa ne enyalumu enyo pede pie ka ko enyalumu ne ga basba kwa eno ejio eman prenyu alo ka no sofo kwasia yake onyene ngope Yesu ma Bible kemini Jeremiah 8 verse number 4. Minedo. Ina mama ke ya mikete blam. Ya wade mikema de maake. Mauti mikema de maake sio. Keno kono sio. Ani kanu ko ge mauti ane kosi. Yani na mininga chono nyane. Ani etiti ye ko ngo. Ese no nu. No se sikaje beje ke ba wala miye ko lo. No ge mauja. No ba pa. No nya ko tesise. No no da no ya ko tafta. Kala bata wa yo he no. Ese no pa. Keno ko lablo. Kemo ko la ni. Ani epalewe eselo. Ah, kemo oyaga. Tekedo laro je gbe kumase. Obe anu da kawo. No ma a good idea. No ma wo bro pa. No ma pa singega. So ma de kini yaga ni laro je gbe kumase yo. Teke we ni de no ka kumase ni ba. Oh! Lo wo Kristo foli wali anu kwale.
koko siga Kristo mi tesi o kenye nyo mauja mi ke baani nye jalu ke anye sokutu nyami luna ga masolutu o ya gbenya no atloblo no pi o preda tolo konu da wo o sura da fosi wo onya njefu wo Yesu ma ekemini etano ke yema mini eje mole nye jesi ne nyetumbe kan nye mapale ka ba Kristo foli kenye no sonyete kunye ya bikomio baya mio no ba Kristo mu na ho suma yi wanami ekemini mini eje nye kanye ha sisimi kike no ona wawa ke asisimi ni ngeje no mi wawa ke asisimi ni ngeje no mi hallelujah ye na kufu adonge no ba nge project yi hawo o ka mi mu ni ko ma he ne o ka mi mu ni ko ma he e ka mu wo o nge piti benesa ke akenyum kanyum ne wo ne ake o sanyi ke je beda mi ne out of like from baby o be bro ma de ko no we don't like a woman allo a man we don't like e ka mu o ya you nyum kayo de ko wasina form wo de onye we no sign do de ke wasumbe ne kwasi ai na wo akwasi aka ho amam ya na agbo kwasi agbe no e ka eno de gbesoro egoboli ani se ba tapio no minu wo de pio o ya la ne kebe ne esubiro ma je sono ta no de ko sign alo ya la ne kebe no ma je sono ta no de ko sign we ko ma je sono mo no ko sign wi ajo so ko ma je sono ko sign yo o mana tru nyumre nyuma fu li biake bible kemini mini eje nye ha sisimi ni kike no mini eje onye ka sisimi ni ne yo ke yo mai for mi na ya kwadu na kinya bia ho awa na kinya bia ho nyumu ka nyumu awa aye nu ke po bia he na ka bi nga bomina na impo aka bi nyumu we ko ma na ne kuo enyimio eyo na ku ne kuo eyo ne no ya na anya na 4 no aga wele na no aga fufo na no aga waga sina eka ne ebra ba yusio esu fufo lo kwa Genesis chapter 18 verse 1 to 6 o mala ka bla na ga bi so fufo lo ke mo so fufo ken na eku ke eyo na ga bomina yo o mana na eyo bibe na ba ha fufo no manu se ken na ku nge na kokko yo be ma fo bi ko siata na ga Ghana Bible kemini nyesume kan nye mapale ka ba ye nyesume kan mapale ka ba mau ke ibunye ni semi tweken yo ke ibunye ni semi tweken ke Christopher ya boa mini jino ni nu Christopher kan ya boa na pato ho mi sale kondo wo mi seku ye mi ju atafo mi ye seku nu le kwa popa ye seku nu nya kwa betepa eni oni ne atafo mi ye seku nu nya bede ka blade amaba na nyi Yesu ba hallelujah 7:8 Jeremiah lo ko jemi ma o lo obu anu kwale tuwe lo yin na wa o chake plakun o chake nyumlo na okoko kwasi agbenu se bedo si ko jomi nge o Hebrews 9:27 bedo si ko jomi nge lo ka ke nge be ba yo o ma yo leye o ma ye ona moro ke nge be ba yo ni to na mai bu no ma opio ona no owo mai no bonya chaka na anu ngonya sanwoli o bonya chaka do ganya nyuje oli to na mai so boy no e wo fi afi bedo nge ba nge wo gbe nge du ko to ba gbe nge du ko wi gbe ya e mochi apuasi yi kajimu yi ona yo jeda me akoba ni ne nyese de jawe mawo ya e mochi ajenu fe no nge nike ala supporter yope ne keri de ho de pe ale atensi nga mochi obeni me amochi no ma be stand atensi ble ko amochi atensi oni ne nyoka go supporter obeni ka se le mini jedo mi ni ayo wa he mini jedo mi ni ayo wa ene nyimi yo ne mbade do ne ko nyimi yo nga de nyuali hunga de nyuage ni gbe amba na nyi ekemini ye na 7:8 mini do eke nye apa munyu ine aebese na mi o ye le lo me ye yo ona aya so le tun aya gbalogo na de ade oke o ya o pai akaba buy apple 5 million o so go get na agetedwa pon we go me blue chuchu yellow agetwa hallelujah yesu ma
nyele munyu na ebe fe na miu lo nya nu nga soreju munyu na ebe fe na lo nya nu nga soreju wala munyu esume lo adwoma yo wo sika tipiti egbe fa posi enyo hipu en sika soreju oso go preach on kwa sia preach on ka preach on fia yo o mana ka cha preach on ko ma de ka pam na no ya se na preach o siwe mu eji yo adwoma mo le ka preach on bible kemini e chano ke je ju ye puango Joholu ne pia efokotoku prebusi Joholu ne home maniga ese 35,000 ye puagba ba poli apuba adraju mo ka yu apatio nga yu mo adraju ka hunu apatio ke ko ba nga nyimi ode ni puba ya ye kala la patita bui no ngede se ebowo no ngede ekayowe no ngede ekamau nungede ekazuba nungede eke inamawa gboroga yowe se engede aduna duo brazia je yo ade jo enyimi yo brazia na di obowo no bowo na o brazia onyo bebe nyo gbene pekamini no ye ne lo ta igun enu ma ore no bobo ekamini ye saaju pa ka e jaga ya ba atuamai wawo ni eni bon wawo to bon wanu ya ha wo che mala e awo gaga ni ne mwe nige esero imana azito nele atu sika duro saka wasika ni ngede ona ne eno echo nyin awo iwo lesi ya etano ke ne nye anyoma ma ne nye limo ati atonyama nugopo kedo ke bubu ina nugopo ono ne la amajepo seke noko la ne abe kristofonu no abe na gure sekano ko tudo ko rage inanugopo ina atonyama no maba nenugopo ka atonyama aji woko na be wa mi sere bia ehu no woko si ayi sere bia yi sere mi nyase bible kemini kenye pe ni no me ne ihio no te kenye pe kwa si ani no meta ne ba da singa ye hemi kage kristo foli ba so le tu iye ma yo dase ma u pe no ko ham yo mi ne pe adwoma ayuswe jonya apeye lo na apeye ne nasika egama upede ko hasi be nyimade maga pe la mala ekamini na mini chaye we no ne di oke oh ayewa yu aymomo ona twins of follow joma ya peli egaga mo ayowe ekamini ona ni ape musuni no me tuo e ko nlo nyingela ne nyima pe no me ne kama o kare nyine to nkenyeta nyegala ni ape musuni me ne kale ke be ko hoje numero gbemi kondo womi amesi chupa agu family plan enye 5 years nyumo nge pumping siso apeda hobe oh ekamini eti anye kan ayewio Julia Alamie ma o kama donye ko epi onye kan ewio mi o juohi na lagare yo ma o yo pe juohi loka eyawe luwo kekeke ya ma sori ni asori de be chake se enye die ba ya mu yalejo abana hallelujah amen Isaiah 43:18 Isaiah 43:18 lo ye nyimo chake no le ma umla no bu ma bi yo na preach twero yin na wa eko jobo kuma bu e preach twe o bu ade joy kuma o ma bu e preach twe ne o chake no yin na wa se ko jobi ngwa ma joy bible kemini Isaiah 43 verse number 18 say alake mauke blema Sunday blemani ne be mumwo blemani ne be mumu ye ko ngo nye demi ngo fun anu nye ko wonye twe ka fo de no manu hallelujah amen Isaiah 43:11 mauke ma do ke blema Sunday ke blemani ne biyo ye ko nye twe ka fo lo no mi emini ini Kristo ni ije hoyi ibu adwamahi kage pio ti ba le Kristo blemano ene bio ma kwale ban peke Kristo foro ege no mi ne je hoyi ejawo enuda eju enokuno etu sikadro epe egbeniyan bi me se ore never chake never break Kristo foro ba go ji mo le wa mo ga sori fun blemani no peke na ko je ejenya no ta ko ejemi yo blemani me no ga peke sori fun mi egbo yin ga je obelu ne ba se Kristo bi hu janu abana bible kemini what did he love Isaiah
imi no ga peji ma yawe ye na ga peji ma wo ni imi peji no ne manye oyiwa mi ma wo peji ne hi ono yiwa na mi lo we ni nyanya so kula wala be ade na ma hanyi jange me ni nyanya so le nye ha wo o de che aachi manya ha jange saka saka do ni jange ne lele eye ni nwere ma wo alomini aho ni jange ne aachi ma obi manya na go tu ma wo ni jange saka saka do bible kemini ni neba imi yawe la ideto emi ma wo di deto ne eba ne ba pie oe emi ma wo di deto bible ke ni neba ka ba wo di deto kenye su wa ko ne ba chomi huo ne ne ma ya no no ko ne ba chomi ma no me je hawie ne eji woche ne ne ma ya no osofo tuo ike epie 4 years ne je nyangema su osofo tuo yi ke epie 4 years ne je nyangema su ye abi Yesu Kristo ke o kojo bi ligbo ni be baba Yesu ke o kojo bi ligbo ni baba no epinye bronya kanyele bene mi bi o ili o ye papa penele Yesu pokeli kojo bi ligbi Yesu pokeli kojo bi ligbi semmo osofo obada sike 2028 epie 4 years ni je nyangema ba adsan osofo injuo yi egede mo ba le di pe Yesu ma wo de jode no mobo chako itwem no le adukware do yiri na wa amen Yesu ina bosi mo do chowoni wa batanga ba woni anu nyam mo kronkro o mo ni otuni kadali ni kwasi agbe poe na gbokwasi agbe no na kojobe kwasi kojobi ni libinu wa ba ayefo ina mosi odomi meji amen ye no ba 024 65 72 87 last number 2 ye no ma jino ne ye WhatsApp number 0245 44 1040 ko WhatsApp mi o mana preaching no mafia ko ya YouTube wo ma evangelist Maubi Yona o mana e preaching ele jono butue ne o gba ni pan ne me hu abutue ne mawu e ma dwom wanyagbe beno mi la nukwale asafolo sebi no la chumi anukwale no nyesi no yin nawa osonu ki maja in a root of Jesus so le mbeji no ne Yesu sipoku as for root of Jesus ko ba mi manu anukwale ko fi aye no ma lo ba o manu anukwale na ma chombo no yin nawa no wanyagbe bedo mi ne ahoyiwa na mi no oyiwe ke dia bu sakrama mi se ko jobe ligbi yo e afi awreho keta ma wo de choje kura kanye nu emunyi bokwanya sino mi kejo mi ha di okura bye bye